nabinem derdimin heyip hezara Banga min jiraya dara Neye listo kane yara Verin bibin yek Besi bibin yek Derdim چاقا و شبا و دما و خوش به از بیدارمونه باش بن دوباره شب خوش بسر چابراتنه بسر سرار هاتنه سلام و رز و حرمت اون یک کارم بپرسن قدر زانا خیر وقت دبلی کنه براستی از دبلی کنم دقا داوی اسرائیل سوریه خست مالا سوریه خراکر اسرائیل سوریه خست مالا سوری خراکر اما آزوانی نخوشخانه ابدرا دبه دریه نخوشخانه یه امبولانس فلان ابدرا دبه دریه نخوشخانه یه هوانو برانو ککنو نیسه هوانی شویایی کفا ملجیه هیویا مهیه خوده دعا دکم جو ربی عالمه گی سوریه کبل سر کبر نهیلن کبل سر کبر نهیلن و ایک سوریه جت خرنابه پر رکیدی سے دولتا ترکه غازی ده به سر سوریه جی بخوا جبروه که بکرتاسی نوچه لبامن ازی باید پار بکن او یک یا دومین وقتی چه به هر ام پار بکن لبرجی هنگ شر درکتی دو صاحب انسان بریدان بونه خورد مرده کرده بریدان بونه به هر وان ایوان کرده آجا قرار هم دوخن وقتی تشکیناکن لبرچه هرمز جاردن شون او هاتن دست بکر دیمنک جا افرینه نرازی بونک مزن یعنی او کسی گوگریان افرینه او گلا او نتویمه او برانمه لهمبر تشکی نرازی بونا خواه نشان دادن امهوه بوار پاربک دوباره سلام و رز و حرمت و مسر چعباراتنه آلان و سهلان İsrail Suriye dike. Baş dike, xarab dike. Mafdare, anji ne mafdare. Ez Louis Sinan yerim. Mafdare, ne mafdare, Suriye güneyi, ne güneyi, zalimi, ne zalimi, ev tişkidin. Cari ki ev sistemalı ser Suri sistemi Daişi. از وقت تشکی کرد و کرمانجی بیشم اگر اف قلمان رش نه اف پیناسان رش اگر دولتا ترک بیشه رشه و رش بخوش رشه گوت رشه چه باور نکن بزانه من رنگی کی دنه اف همو اگر دولتا ترک ایرو بدنگ دمینه و کرد و سوری دادن به هر دادن رو دستینین یا امشید بیشن کابه چیه مثلا به ناموس دو گورا دل ترکیه ایش بیایی تر برجمنده کدا işte tu ne iş bu بیایی بدنگ شو bu بیایی بدنگ اب دیسته لیستو که ناف ترکی و سوری دانه وانی بکن وانی کرد هم که بدنگ بکن حالا برا اف توفانا هر حالا برا اف توز dumana her dora memeju avru dumane hala bira hediye der ama taliye şakti wan bener mesela Hamud bede Kürtçe'de hi ha hi ha tişti az ciraz bejim psikalım hünermen de godari kir gerek hünermen pozitif fikri gerek hünermen nizam çavab yani vakayı nasihat adık belki gora khab maftar gora khakli ama biyamışı gerek hünermen rastiye biniz var. Koro aynıka vi gelli
هنرمند نویسکار روشنبیر زانیار روسپی سیاسی والا یا ما ام هر دو بخابینن و دنیا چاو من نخابین می راستیه بیجن هر راستیه ما روزا امی بیجن اما روزلات امی بیجن اگر درده ما کلو کدر و حسرتا ما کرد و کردستان نبی گلی حق کریزی ابی گلا سرخوبول حق کریه ابی گلا آزادی حق کریه ابی گلا هر چیز حق کریه لی ام ما بخواه شخصی حق نکریه ام جبدو نراستی بیجن ام راست نجبدو نابیجن هینه ام جبو برجونده بچود که بخیلا هردو لدرنکی خواه لکمال خواه لجباکی خواه لدعوت خواه فلان کسو باش فلان کسو نباش فلان کسو پارتی راسته ام نراسته قدر زانا خوشی داخل اید ناخبه همین تشت شمشتوانی داخبه نراست همه گرک یک دنگ قلم خلاص همه به قلم به میلیون همه بیشن قلم یک دنگ یک دل یک دنگ یک دل اموار نبن امر عرب و عجم و رومی افسر ناکبن یا افسر ناکبن بابی به کرکم بیت بنیا جولانی مدرس اردوغان مدرس او خمینی زقم کرکی بما هكذا چهار دولت نرجع دولتي وقت مسكو بسيكو مشكل مدرس يتكي براي يك جمر بيج قريزانا شعر كردا يا قريزانا شعر اها جمر ورقوت به مالام خراب از خو حفظ باب خو حفظ زوريتا خو زير الراخ ام ابن بره ترامپ سرروکی جهانی از کار من بیش 3.5 میلیون نتوا امریکی گله امریکی گبو خوازم ما حوجه ناگنمیتی هم که ترامپ نه حوجه زینکار خوشتی باخت نه دیسیج به جنرال مازم آبتی جنرال گفت ما کرده همو گوشه شخ ترامپ اردوغان میره زانای başkanı ki gelek var. Alikari da me uvi İsrail me alikari da me Suriye vani ker. Eğer ne bici, eğer Erdoğan alikari ne de bici, vecburu bede. Eşter mi? Kuyu çu Suudi Arabistan prezidenti var. Yani zaman ki vani siyaset kedik. Emne var hani. Yani gen bizim bizi Netanyahu çi bife. Ama diliyi hoş bike. Ne emne var? Siyonistler. Yok kadir var. Emperyaliste korkacaksın. Siyonistler hiçbir zaman. Azalım düşmenin Siyonist. Ne yapacaktı beyce? Demiş konu hakim düşmenin babı mı? Şimdi yavi Suriye, İşef, İsrail ekşi, gelek mirihane, gelek kuştihane, zevidarım, hazarabın, و gelek birindar jane, ev ambulansiyel deve deriye nekhoşkhane jî, Suriye. İca Suriye bu devlet, bu xudi ordi, ne Daesh bulav, Erdoğan u İsrail u Amerika u İngiliz hem çolani terörist anin ser hüküm. Ma veya ek nizanı heye. Herkes nizanı. Çolani terörist bu. Çima doğru valati ditin. De Suriye'de valati ditin. Kurda siyasete hoşun nemeşan. Kurd cimir çid bej birabeş. Tedbe bira ana general mazlum Abdirrahil Suri u din ser Kürdistan'ı. Rahil Kürdistan'ı diyor din ser. Siyasetek nakhu zayıf meşandı. وانگوقی و هر دم وانی به وانگوقی همه هر دم وانی به 14 ساله او داماجی دیدن باکورجی وقت نظام چاواکر سوچه باکورجی هی سوچه پارتیا باکورجی هی از هیویدارم
دوی شر اسرائیل و اف تروریست جولانی کرد نکبن ما لی کردی سوی بین خواپاندن یک دولت ام دو ملتن ام دو نتاون لی برا دولت می سوریه به دی جوار اسرائیل و کردی سره وانگر میان کرو خلق ایچکیه بد خود آلکوله بد خود سرخوش دبن ام کرد به آلکوله هم سرخوش دبن خلق به موزیک دانسیه دکن دلیزن اما ام به استرومانتو به آموره و به موزیک ام درقص والله ام tuhafın ام ملتنی tuhafın یا tek از هیویدارم زربی عالمی دعا دکم گو اب رو کرده روزاوان نین لیستوکا تروریست جولانی و الهمبر اسرائیل شر نکن وقت و زمان خود وقت و دما خود ما پکک 11 شهید ندانش بونا قوم بجلک اسرائیل فلسطین حیوانی بو هنکن هامی بیشن قد زرا ما شهید ندا ام دورجی ده نداتن بجی کرن دبه yani او çağa ve demeni zanım. Mecbur ke şehit dane, mecbur ke ne dane? Mecbur Türkiye ne dane? Mecbur Rusya ne dane? Mecbur Azariya ne dane? Kürtçi bu ke ne beni biraz mı derken beş tuhum bu kadar ekin ya. Mecbur Muhammed bile dane. Av Kürtçe o kolane Medine hadise dini bisine. Kürtçe donduradım birini. Serriyat din. एक माला में खरा कर दीम बड़े बड़े एक बाजोज़े मज़न नमाज़ दीम एक शेख साइड बिदार ذاكرن دولتا مسلمان ام بیا کسی نمی اما جمرچی یا قدری زانا رونی جه خو نبش او بجمرچی ات بجمرچی هنوزی ام گبن ام تنازل نکن هنوزی ام پسرقن ام بدنگن مالا موانی خراب Süper abi Kabe İsrail çi gotti az bukhinim. Ne İsrail gotti? Medya çapamanya Suri gotti. Uriye'nin be Türkiye bekuman le harama beyt cin Belga harama Belçin. Orduya bir Türkiye az kulüpünüm Kürdi. Orduya ateşa Suri u dinabera var u İsrail'de pevçun derketi, şer derketiye. Şer ki gelek dijwarı. Her vaha İsrail derudor hamu bombardıman kerine. Gelek leşkeri devletta orduya Suri hattını kuştun. Rahma Khudaynal Wambe. Aynı azvetmiş. Düşmene vade düşmene be kuşun gerek kefa muar. Bırak keze beş kan yani miriye nizam çiğli. Miriye düşmene min ne miriye. Şu bona mı anıza çabeş. An fedit kim benim zaman. Dve bombardımanede gelek kuşti u brindarhane her vaha le harama Hayfa Ramba be Türkiye bilin Hayfa'daki Ramba nahoşxana Ramba'ya jî duvedreci gelek brindar kişandını nahoşxana Ramba'ya yani bir kurtarsiz kahramanı bejim be Türkiye jüyavi az naxwazim kişi bixwînim ama mesela evet çikave iş yapıyorsun berin abi nif saati yani dakika davi ajanslar basmun mici girt jiberve ki hevanu az daxlina amsav düşmene xabin ya tişkidin abicim şu var düşmene xabin و اگر دوست کی واجیه به هر دو دستا راه اندستیوی به هر دو دستا وی دوستی خوزر بکن نه کبن او عقل و منطقه بری bir 30 سالی بری 30 سالی یکی گوهارد گوهیوی ده بو داد کمالا کرده ده گو اف چی یا آبام ما افجنه میره مرمزان چی یا میره پوره خوشی برده بو من توراند من امجوان رویان ما او دشمنو میتو آجانه دولت حساب بکر
hatta na Kurda binere. Jwar bejim. Kurdi Avrupa bejim. Ez balkim mi derbidî got. 3-4 milyon Kürt'le Avrupa dışı. Jimir bejin. Me çer heb kesê biyanî anîne serfikir ramana xwe ajî me Kürt bi wan danê nas kirin. Gerek bi kêmasî niha milyonek Ewropî li ba me çî bikirta. Milyon û nîvek. Em ji wan direviyan. Kî kêj me digot ev ya gawûr e? Em direviyan. Kêj me digot vana ne vanê zerrikçî ne ya? Em ji wan direviyan. Kêj me digot guhar û porê wî dirêj em ji wan direviyan. Hînkaj me digot vana şivûla nizam homoseksûelin em ji wan direviyan. Werhasilî Kurda di Ewropa di siyasetek lobî xweşik nemeşandin. Nêvê me pir em hînî zimanê wan nebû. Entegre dibêjî ya entegrasyon. Em entegre nebû. Ev gelek wanî wê çap seke. Ama em dixwazin em entegreyî Tirka bibin. Em entegreyî Ereba bibin. Tişkî li dûrî mantıqı. Li dûrî mantıqı. Çavê min û bavê min û. Tu bindest erê. İmkanekî te birê erê. Hayatê Türk û yapraxa û tirşika fasulya û girarê rûza çi bide Türk û Ereb û bar bid û bistînê ümmet kardeşim êgê te xelas bike dîsê bana bû. Me nekir. Ew siyaseta me tuneyî di Ewropa. Ez wer rast bêjim. Li Amerîka mawê rojava bimre di deheb însan wezîfedar bikin ev got her li Amerîka lobiya xwe meşîne. Tunebû. Rojnama wak derket Kurdê rojava rex nekirin. Rojnama derket rojnama van. Got siyaseta rojava bir tuneyê. Ev kêmasiya keyî bavê min? Kêmasiya min e. Kêmasiya êdin e. Kêmasiya şervan e. Na. Kêmasiya siyasetmedara ye. Çima? Emperyalist ya. Na heval. Emperyaliste kaçacaksın. Emperyalistin dost olmaz. Abi ben gittim o tekevani. Em hatin çava bêjim. Tiştî em dizanin. Sê tişta em dizanin. Emperyalist, Siyonist û komünist. Bipirsin ji Kurda. Ji gelek Kurda bipirsin. Bê komünîstik çi ye? Heger yek bizanibe ez neqedî zanabe. Gelek ji wan wê nizanibe. Yani ji sedî pêncî nizanin. Bê emperyalist çi ye? Ew yê jî nizanin. Siyonîst ê zaten hiç fam nakin. û em li pê van tiştekê wanîn. Pê van tiştekê wanîn. Ez ji we re nûçeya hinka bixwînim. Gerek em îdî van Kurd na, ev Kurd gerek îdî şiyar bir. Gerek şiyar. Li tengava Humuzê careke din çûn û hatin dest pê kir. Dibêje Humruz boğazê nizam jehz. Di nava demên Dawîdê yek jî cihên ku herî zêde navê wê di rojeva cîhanê de ye pêştengava Hurmuzê ye. İran ragihand ku çûn û hatina li ser kendavê Hurmuzê carên din dest pê kir. Ji tirsa zor dizane zankirdikî. Ji bavê İranê zêde ye biraber neke. Îja vedikî jî binê. Trump tişkî digot. Arab ji dewleta Tirkiya ji basina wan ji Ereba ji van Müslüman bipirsin. Dibe İran bisekerî. Tew İran serfiraziya xwe didi nîşan be. Tişkî wa tune ye. Nerî vekir, nerî çarawê tune Hurmuz vekir ew. Tengav he? Trump dibe na nebese. Gerek gemiyek der. İja roja wê bi 500 milyon dolar e. A gemî derbas dibin ya. 500 milyon dolara ji İran erdi. Trump gotî gerek hemû gemiyek derbas bin beleş bin.
İca wede de peş Trump. Na ji dünyayı digot İran ve nake girtiye nizamçı vani İca na dibe gerek belaş dervaz. Daxuyaniya arteşa İran edi. Hatta diyar kirin ku nave de nava 24 saatten davide 35 keşti likendave derbas buni. Keşti yani gemine, brano, havanlo. Keşti. Ke, ezber baş bukunum. Ke, ş, t, i. Keşti. De nuçe de hat raghandin ku tankere petrole u geçti behezin deryayını muhafaze şoreşe ye İran'e re de nava koordinasyona da derbas bunu. Pişti erişen ku devlet da yekibun Ameriki yani u İsrail'e mahasıbatı liser İran'e dan despêkirin rêveberiya Tehranê kontrola kendavê Hurmuzê bi dest xistibû piştî şer li heremê çûn û hatin li ser deryaya rezeyekê giring de raweste bû. Hat ragihandin ku keştî tenê dikarin di koordinateke tenga hat diyarkirin re derbas dibe. û ji bo vê yekê jî pereyên zêdetir xwestin. Aniha pere jî çûn. Di vê naberê de ez dixwazim ji we bipirsim hevalno heger kêmasî xwendinê de hebe heger ez mexsus wek harf bi harf wek cümle dixwînim ji ber ku hûn baş em têk bêjînê hûn jî têk bijîn. Nexelan bebe nayê. Em ê xweşik dema me jî heye divê git darekê biçîne ber bigire gotinkê bêje ku ser bigire. Hey em vê xizmetê dikin em ê xizmetê xweşî bikin û em ê rast bêjin. Em ê newanî bin. Ne wek nanê sêlê bin. Em ê ji hevdûr nagenimtiyan nekin. Ez ne baş bim. Ez dixilê navisa wan. Ez bi qurbana wan. Dema ez ne baş bim ji min bêjin qedî zana. Ev hereketa te ne baş. Qedî zana. Divir ji tu şaşê. Qedî zana. Bêjin ez xwe rast bikim ke ku ancak wisa em derkevin bi ser kevin. Em ji hevdûr nagenimtiya nekin nagenimtiya bikin yani yalaqatî ajiyavçîtî. Em ji hevdûr nagenimtiya bikin em ê hemû binkevin. Ji ber em di aynî gemîkê de ne. Em dilê hevdû xweş nekin. Em ji hevdûr yalaqatiyê nekin. Yani nagenimtiya. Em hevdû hembû ne. Hember êdil kanîne wek mesela müzik û memarat ge hinek gelaj û fesad ketin nav wan. Em yekin. Ez pîs bim. Ez pîsê wan bim. Ez baş bim. Ez başê wan bim. Em ê wanî meselê min. Ya em bin desta te ne hewara Xwedê ya. Ya em dibin hêra çar dewleta de mala me xerab bû. Namus, şeref, haset bi mer nehiştin wan dijminê barbar. Li têl koçerê di pêşbirka hespan de pêşbirka hespa hevalo müsaade be Tirkî bêjin belkî hesp hûn dizanin çi ne yani at yarışları di pêşbirk yarışı di pêşbirka hespa de pevçûn derken decal van Kurdan van milleta belkî ne elaz bixwînin belkî ne Kurd bin jî. Heger ne Kürt bin qîle holkî. û heger Kürt jî bin rehma Xwedê wan be. Ez war bêjim. Li Sûriyeyê ev tabî. Endamê hêzên ewlekariyê giştî û ciwanê de giştî û
ciwana di derket. Pevçûn di navbera endamên hêzên ewlekarî. Belê. û ciwana di pevçûn derket. Sê ciwan birîndar bûne. Birîndar bûne. Li gundê Hemoker. İnşallah keke min Efrînî Sûye Rojava Kurdistanê li van de henin ha dizanin ew de kwî de ne. Li gundê Hemoker til koçerê îro pêşbirka hespên Erebî li dar ket. Ereb attı. Bisekinin hûn xwedêkin bibexşînin. Hekî bixwazim paparaziyê jî werbikim lo. Ereb attı gibi sallar başını. Ereb attı gibi sallar başını. Me ev Türkiye gelek carat got dixazîn mazîn oldu. Neyse. Ez hekî barê laqirtiya jî bikim. Yani bir hekî karem jî bizê şovmentiyê jî. Ama ne di qalibkî teng debe. Neyse. Pêşbirka hespên Ereba li dar ket. Di dema pêşbirkê de di navbera koma ciwana bi serkêşiyan Ela Hilal El Şemarî û endamên hêzên ewlekariyê giştiyê pevçûn derket. Di pevçûnê de sê ciwan birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxana bajarê Şedatê. Ez bawer dikim bajar ne di Rojavadayê ne hevala hûn yek ji wan herî binivîsin. Li gorî agahiyên ku me bi dest xistine pevçûn ji ber nakokiyên di navbera hêzên ewlekariya giştî û Ela Helîl de li ser birîna petrolê derketiye. Ez werî tişkî bêjim. Beryak me dest vî bernama Kurdî kir. Xwendina min wêrê min dîsê got. Xwendina min zayîf bû. Ez werbêjim. Lê ez xwe dinêrim xwendina xwe pêş xistî bawer bikim. Dibêjî ya îtiraf. Min xwendina xwe pêş xistî ji ber û bi gora Qadî Muhemed bi gora Şehîdê Kurdistanê demek ez van nûçeya amade dikim ez naxwînim. Di şer jî derbas nam. Ama ez qey dikim û ez têv ekranê we ez dixwînim. Vêya jî baş bizanim. Demek ez di sê derba bixwînim ez ê wek bilbil bim. Berê me helbestê xwe tenê dinivîsandin û helbestê xwe dixwandin. Ez niha ya gerek hûn bi min ser bilind bin ez werbêjim. Belê wekî dî çiyayî ka ez werbêjim hevalno, kekno, birano. Em werin cem Efrînê. Efrîn, Gelan, Mêrayê Efrîn. Di vê naberê de Efrîn. Di vê naberê de ez ji niha de reklam bikim. Nivîskara hêja Kubar Rubar Kubar nivîskara hêja jina Kurd Kubar û bi eslê xwe ji Efrînê ye 26 mehê dem hejmar di 20 Ewropa de û di 21 Wanê de. Heyek ji min bê ez nabêjim Amedê ez werbêjim. Gerek Amed li gora navê xwe rast bike. Ew kuçek kolanê Amedê kirin nizamcê çi? û ez bizanetî bêm Wanê. Ez karim bêjim Kurdistan. Lê wan bû gula Kurdistanê bi ya min di nava Kurdistanê bajarê herî welatperwer û herî canfeda û fedakar e. Qurban can qurban ji bo wan e. Neyse. Nivîskara hêja ku deqakê pirtûkê wê jî cem min hene wele ji mir diyarî şandibûn mala wan ava duha pirtûk ji min şandibûn. Kubar yani em karim bêjim 26 mehê saata Ewropa 8 an jî 20 saata Kurdistanê jî 21 mêvanê zana tiviyê çima min niha ji niha diqal kir ji ber bi xwe ji eslê xwe ji Efrînê ye. Peki. Dîmenek ji Efrînê nerazîbûnek mezin
بخوره تینه yani ev dimene Afrinê nerazî mezin xweretîne. Çi nerazî bûna wan? Dîmenek ji Afrînê belav bûye. Belav bûye ew dîmen pir nerazî bûn û hêrs bi xwe re anîye. Çekdarekî silahlı bir kişi çekdarekî li ber gola meydanekê ya Afrînê sekiniye û bombeyek destan tavê ji nav avê yani ew el bombası avêtî nava avê tereso nava avê lewra nerazîbûna li nava xelkê heremê çêbûye çimkî birêja rast e wê re ev çimkî bi Kurdî nivîsandibûn ne çimkî bû çünkî bû heger tê bîra wan min rexne kiribû tê bîra wan xwedek hûn kanî yek binivîsînin tê bîra wan e min got di Kurdî de çünkü en yani ne ke çünkü tüneye di Kurdî de çimkî heye îro van nivîsandine mala wan ava wek ez ne ziman zanan ez ne postporê zimanım ajî memosteyê zimanım lê bi qada di pratîkê de em bi dê û bavê xwe bi gundiyê xwe diaxivîn ne digotin çünkü digot çimkî nabêjin hem em nabêjin hem geldim hem gittim na em bêjin ez hem hatim hem çûm him hatim hem çûm em nabêjin hem bi Tirkiyê hem bi Kurdî çimkî rakirinê bi vî rengî metirsiya bi xwe re tîne metirsi yani korku bi xwe re tîne li gorî malpera Efrîn nefs navê wî çekdarî Yahya Mihemed û wî dîmenê kişandiye û bela kiriye dubare ve dibêjim ey gelê Rojavayê Kurdistanê ey gelê Kurd bibihîzin ew kesekê bomba desta avêtî wê golê ew gola av tê de avêtî wê golê û wî kesî bi xwe vîdo kişandî vîdoya wê kişandî û bela kirî par vekiriye navê wî kesî jî Yahya Mihemed e Yahya Mihemed di hemen dema de di dîmen de xuyayê dibi ku li ser motosikletê wî navê Xurba Elşan nivîsandiye ev koma cihadîst vana yobazin cihadîstin di nivîsîne ev koma cihadîst berî niha hevkarî bi Cephet el Nusra re dikir û sala 2012 li dijî YPG şer kirine piştî vê ev komik hat belavkirin ev kom hat belakirin û niha nexuyayê yani wê çaxê ew grup ew örgüt û tevger hatin belakirin lê niha nexuyayê kune herî dawî li Efrînê ev nava hat dîtin di wextekê de ku koçberê Efrînê kom bi kom vedigerin û hebûna wan çekdara gefa li jiyana wan dixwe îja bira Kurd hayş xwe hebe bira nebêjin vala belabûnê xeterî nemaye heke war bifikirin dikevin kê masiyê çima desthirata Şamê bi xwe daişe kî çi dibe bira bibe Colanî hatî firotin Amerîka Colanî tenê kiriye Colanî gotin di cê xwe de bi tasma wî serê wî de yê û dizgîn di destê Amerîka û İsraîlê de ye şax ke
ها بلکی بریوی بلکی باویوی بلکی هفجیناوی اواناج دبن لی گل اوان تفگرا هتشه آجی او عرب مربی دوراوین جسدی هزار داعشن جهادیستن سری انسان جدکن خوینا انسان لدوسا آوی خوینا انسان بدخون برا کرج بیرا نکن مترسك من هي مترسا من هي چیه؟ كردي سه لهبر إسرائيل بين بكارانين هگر كرد بيا بكن وشاشتيا هري مزن بكن هگر كرد لهبر إسرائيل شر بكن وشاشتيا هري مزن وداويا خبينن وداويا خبينن بيامن بلكي هون بشتاري من نابن وبلكي هون وقت مجينا فكرن بيامن جسبي زوتر توني سب كرت وراهلن على خواه ودركا من كولانا بيجن ام خسريت خاص ام خسريت خاص tam divê demê de dem hatiye û dem has dibe niha İsrail jî lê dixe dîse biya min Kurd çi bikin bira bikin kê dixin dewrê bira dewrê xin Awropa dixin dewrê gelê Awropa çi lazim e pêwîst e pêşkeşî İsrail bikin û bibin bi İsrail li bibin hevalber ne eybe û ne şer kî ji min Kurdistan kê çê bike xweserî kê çê bike ez ê xulam û xizmetkarê wî bim kî kar ji min bêje dewletek ez dê dijî İsviçreyê qaşo dibes federal im dewlet xulam û xizmetkarê Amerîkî hemû Awropa xulam û xizmetkarê Amerîkayê Türkiye ev heftê salê wê xulam û xizmetkarê Amerîkayê Deniz gelmiş qaşo bişxwa digotin lîsecî rehma Xwedê wan bin digotin em bağımsız Türkiye dixwazin girêdaya Amerîka bû got hala wer tu li hember Amerîka bê gotin dibêje tak daliqand ji ber vê yekê gelek Kurd a hinek partî martî cene ji wan bêjim qedî zana çi awta te ya tu çi diaxive tu ji me çêtir zanî em partiya birê dibin qedî zana heyasê bê ji min vana bêje heyasê bê tu karî bibêje ez partiya birê dibim heyasê bê tu karî bêje nizam çi ji min re bavê sêroyê we siyaseta ne baş li hember Amerîka meşand ve Amerîka ji me bi dûr xist Amerîka çû terorîst colanê anî got tak û danî ser Şamê got ev jî alternatîf ew yek wek Meymûnayê nehêje di pîvasa merem nikal hember wî merem li wî binê heftakê merem nan naxwe Tom Barak gote hesabê te bike ne hesabê te govêl te xin kî Türkiye, Suriye û 27 devletê namnetewî Rovê çiman mixin ê got tu nayê rê roja xweserî tu nayê rê were bê tevlî îmam Allahu Ekber wer teslîmî colanî bibe aman zaman damçe got hücum bike ew suje te bû firset destê te gelek hebû em wana dibêjin nek îja wek rexne qebûl nekin wek pêşerojê qebûl bikin wek nesîhetkê qebûl bikin kerê ker cara cîkî lê dikeve dedî koncal de pêşerî koncal di wê koncalê dikeve ker cara duyemîn tu wî bikuje ew ke nema dûr dimeşe dûr diketî ya nema dimeşe heşa hezîra we ez xulamê we bibexşînin nek ez wedixim wê nimûnê ama bana em ê ji xwe re aqil jêbistîn ya ez cahil dikim ha minet tu üniversite xwendinim minet tu siyasî bilgiler xelas kirî ez hunermend dikim belkî ferqa min û hin ka bergez hunermendim ez geriya min mi dîtî her neyse îne hûn rêberin serokin generalin hûn birê dibin sazî payva lav ji Xwedê bitirsin ya ev camiyena wê ji ber qulcik kêfekin ya ez wek qedrî zana ev 37 salê ez têr bûm
عزیز خوازم دماز دکم کوشا کولانا از بینم همه هر کس کرد بی هوار که میچه روزا با دگو قدی زان یا دگو تو در دکان بکردی تو در کوچه بکردی تو عربی ساعته بکردی تو در سرکانی بکردی یا گو از دیم بو گو چه خوش بو میجی بریا وان کولانا کری هون زانم میجی بریا که از من بیست سالی محمد کردی به هوا کران که پری خواه بده حقی خواه بده حقی سری خواه بده میجی بریا به اثرم چای خانه که بیجم کانی چای که زی خوده بترسن از ایده فدید که بین رستوران تو قهوه از خوازم بیجم اشخانه از فدید که بیجم خستخانه و شپیتال از بیجم نخوشخانه هون ره بری منه هون سروک منه ام بوا باورن ام پشتا ونه و چه خوشی ام دادم هون چه خوازی جی ام ده امری ودنه جبر بهکی باور بکن اگر نیتا منی کمرشتی هایی از بی اخلاق کمرشتی اونزان چی قسقاشلق ندوی نیتی دمه بالتالي درد كل من بريق از انجيان ببم بريق از بمرم از ولات كيفي او ولاتاجي كردستان ياوتا نه برجواندي مد في قنالي دهي نه برجواندي مد وهي نه احتياجا مش وهي نه احتياجا از احتياجا مش ج ولات كي هي يعني از نه محتاجم يعني از فدید که هر جا وانا بینم زمان امین لپی تحقیق کانه امین لپی برجواندی آنه امین جبونا ای میرک ای کرد ظلام کشت میر کشت و کت حفظه کت حفظه محکومه جر گرتیه اولی گرتی گوت که کو سوزیته چی تو چما هاتیه گو اف چه بدویم هی گو تشتک بدویم من هیه میره خلقی گو ناولا تش بدویم ده تو نی گو رحمت تشتک بدویم هی و خودی کن گو نا ای گولاش بدویم خود کتن حفظی او چاوا گو تش بدویم خود کرو گو ای همبر میجی گو هلا تلدویم نیر لو هلا تلدویم نیر گو میجی در گو تاقم کش احمق یا مزن مکر هینه انجبو وان تشتکا ام کبن بی خلاف ام هبدو تکشن ام هبدو حزن ام نابجن یاو دجمن مالا مخرا کریه یاو هر تشتی ما بن بیکرنه جدیلاک امیل هبدو حنبیز بکن امیل هبدو حزن بکن او پارتی او سازی او همین اجبانا سروک هم دخل هوالا قده سروکه تا باشه ام خراب سروکه باشه ایتا خراب برزانی وانی ولاد پروره اپو نه ولاد پروره اپو حقوق ولاد پروره طلبانی نه ولاد پروره پیشمرگه تا ترسونه کم گریلای من میرن یا پگاجیم میر امینش با وانتش که هبو هینه امش با وانتش که دکبن مناقشه هبو حال بکی ام یکن هزار هیکی بینن هزار هیک مریشکا بینن سور برنگه سول برنگه زر برنگه شین برنگه سپیون چه رنگی لیب کنه بشکنی نوه هکه نابروک عینیه سپی و زردکی ویهن بلکه رنگه که سول بیه که رنگ جاما نابا هکه عینی هکه یاو ام کردن یاو ام همو یکن هیچ بو پارتی او سازی هم کمین پیخیلا هم دو جبو هنرمند کم پیخیلا تشخال بنیر از قدی زانه حز نکن چاوش قدی حز نکن اجه حز دکم تجي حز نکن تجي حز کی ام کم پیخیلا دو ام هر دو دخل ام سری هر دو دشکنی جبو هنرمند کی نیابو ولا قیرا قدی زانه کی ها
عیب شرم یا خلدرن سر عیب یا من بسكات قراءة ممكن نعم مقولش مرنا نفسين ديسش من نفساتي باور بكي دي نابابان تسعات هذا كما ما وصلتوا ينا باريس دي يا بني يا إذا صار نابي بيجي حكم تدل يا وزي كم باريس تشكي باش كنا زوام باريس شو يجبو كردستان كتي زنداني he? Çikiri, Kaşmir bezin çikiri. Çikirini temya milwabe. Temya milwabe. Zbo şehida, yeki hakaret şehida kirbin. Jizdeste ve çuvare bersvayı bide. Zbo Kurdu Kurdistan. Henek hakaret bikin bersvayı bide. Zbo hünermenda. Ev nivîskar ne var. Na, evî kese genûçeya pêşkêş dike baş gelek baş kêfam jêrtê. Ê dicî bêjim wala tu kêfam jê nayê. Çima kêfa te jê nayê yaw? Kêfam jê nayê birê min. Na gerek jê were kêfa te. Em ê can têkevin. Ji bo tişmiştikê wanî erzan. Ne dilê xwe bêşînin û ne dilê hevalê xwe bêşînin. Ji bona şexsa, ji bona hunermenda, ji bona serroka, ji bona partiya, ji bona saziya. Tu cara nekevin pêxilaf. Hûn ê ji bo çi pêxilaf kevin zanin? Ji bo Kurd û Kurdistan. Yekî got ji Kurdistanê ez Kurdim lê ez dava Kurdistanê neparêzim. Tê jêrbêjê tu kûçik lavî kûçik. Tu ne Kurd e. Tu Kurd bi tê Kurdistanê biparêz. Karibêje ez ne partiya naparêzim. Ev mafê ha. Ez Kurdim lê ez malbat ez qedepê naparêzim. Mafê min e. Ez Kurdim ez PKK naparêzim. Mafê min e. Ez ê bêjim. Yani tê çi manê ez Müslümanım ez xwazim ez cennetê naxwazim no misal yani. Tê wê manê. Lê tu nikarî bêje ez Müslümanım lê ez namrim. Tu Müslüman jî bi tê bimrî, tu Xalistan jî bi tê bimrî, tu Yahudî jî bi tê bimrî. Her talî tê an jiyan bibe. Ez Kurdim tu mecbûrî Kurdistanê parêze. Ne bi xêra bavê xwe tê parêze. Ne bi xêra bavê xwe. Tê wek biza çi Kurdistanê parêze. Lê tu ne mecbûrê, tu ne hewceyê. Partiya, saziya, serroka, hunermenda, zana, na. Gerek em bi ferqa veya kevin, wallahi ne mebser kevin. Binêre, nisa Zekî li vir el bire. Ez navê bêjim ji ber hûn. Zekî were çûyî cîkî. Em navê cî nabêjim. Mesela gome moste go tu hat mecbur merçete menaqeşe kir. Zekî tu vir tu karî binivîsînî ki tu vir bi. He? Go em li cîkî bû go mecbur te hebik menaqeşe kirî. Ez baş jî bim êwa me. Ez xerab jî bim ez êwa me. Ji ber wê ki ji ber ku em demê gelek dijwar derbas dibe. Demê Kurd hebûn tu binêr ev şerê cîhanê yê sêyemîn e. Heger ev Kurdina bi ser kevin ya da Lozana duyemîn tê. Lozana duyemîn tê Kurd ne ferqê dene. Kurd bi ser nekevin Lozana duyemîn tê çû sed û pêncî sal. Ji bîra nekin. Ev wê her dîsê sed û pêncî salî, sed salî. Heger Kurd serê xwe neşewrînin. Heger dîsê em bêjin ma ne dîsê wanî jî bû. Hûn kiş dizanin. İngiliz û Alman û Fransa golav Kurd û werin em werin quncikê çekin. Heta şêxê Eraba bû xwedî dewlet. Şêx, mîr, şêx. He? Kurda gola em û ümmet. Ümmet kî bûn? Ümmet var. Ama çar devlet hemî ümmetin. Awanî mekirin eman mı Kürtçe û sêwîl ber dîwara bê welat û bê nastan me ew jî bo xwedî dewlet û xwedî bîst û du dewletê Ereban e û vana Müslüman e. İja nizam
Havalejin eğer mi bebakşinin etfazım tişki bejim. Ama havalejin beraber mi bebakşinin az de buna hoş juan tfaz. Merik go azarım hacı. Jinavi hev jinavi go mizib harbi. Tamam. Go velek em dayka mizib harbi roy baş. Jin jmere xort beş. Go tamam em dayka ta jib harbi. Meri go dayka me bebize. Me dayka tabri hacı ve dayka mizib me bğayt. Ta em dayka mizib be. Go tamam. Meri hev jinavi خصاوی و دایکا چار چون حجه ایجا ویدره مجبو ویدجه گزه بیجم مگول اللي بنا خوش وقت خوازم جوان خوشکو دایکه گل سر اکرانه و همو گوید پاشه جی تماشا بکن گهدار بکن میریک نریگه دیاوی خصاوی دعا دک دبی یا ربی ازاتم حضوراته لی از افا خود خوازم که من شاشتیک پرمزن کر اف گچکا من نجبا بخواد میرک بیست زاوه و بیر چون نریک دیاوی جی دعا دک یا ربی دویمیجی شاشتی کر بخوده لاوه من هاتی قرامور یعنی او جی hayda çok neri hevjinavici dua dike hevjinavici aynı vakvan dibeş merek çok huzura Xude u dua kir goyare bitem afo bike min ev sehat tişte heri beraday ki maanin huzurata yani gotini diçe ki az disar derbas bim jbo haki argo ne goyara bitem afo ki ajibu sebep مسیح بزا چه آنی حضورته تخوازم بیا بجم برانو هوانو کتنو و چی تخوازم بیا ما بوی آوی ام چون حضورا خوده امی وی چاقیش پشمان بین ما گو امت و ملهمبر انگلیزا شرکر ما گو امت ملهمبر روسا شرکر ما گو امت امان بی ولات و بی دولت همو ام نک ادجی امتیم از بقربانا و از رجاج وتکم از غلام ومه انل لدجی باوریا ومه انل دجی دینه ومه هورا خوده از نخوازم از شاش بهم فهم کرد من وی دینی مالا خواه و گلک باورمند حواله منه نه باورمندن دیندارن لی حقوزی ولاد پرورن حقوزی دبه کرد و کردستان مروکه جکی پرسید مگو خد هوا کس گو چیه مگو تو باورمنده نه گواری و مگو تو اولدارجی ولاد پرورجی گو بله مگو از ولاد پرورتیات دینم ور و اولداریتیات دینم ور و اشتر بیشم حل بجیره تی چه حل بجیره گو قادی باور بگی گوازه ولاد پرورتیا خواه حل بجیره مچه خوازه حس کرد یا مگو وقت اولداری کی وقتا از با قربانات دادم شی خوشت تشتکیه لی هنگ زمان نورانه اما اش ولاد پرور انا لدیجی لسر تیتوکی وان لسر وما پروان خیلی جمالان هنگی جمایا حتی هنی بیشن چه حساس دکه بله گلک تشتک مرا کارجه داره گلک تمر جدار خیلی جمال لیل قدرler نظام çiler o به متدودی مالا مخراکن به متدودی کرد خاپاندن Erbakan ne do bu Erbakan bave viye navi uçi kuyucu parti bekir Erbakan çıdı dava Kurdan müftah cenneti acaba Erdoğan ha cennet Erbakan na cennette de ya cehennemde de
از سال دخون دی جهنمه دی چما zulüm kır, haksızlık kır, derav kır. Çoğu Kaddafi, çadıra Kaddafi, ev Erbakan. Kaddafi jergo. Hatta Abdullah Gülmül ve Erdoğan ve Erbakan'ı gaydın gota çağ müsaade kiri. Kaddafi go hon zalimin mafi Kurdan dukhun. Ne tübi az Müslümanım. O Kürt cema hon mafi Kurdan dukhun. Çadıra kodu او اربقان رزیل کرد ویچ اگه اربقان از باورد که سرروکوزی بو باشبقان و به چیز بو او ایک اربقان در دخصی که اربقان کرد بول اف کرده به هیچ بول دیسه وک منزینجین اف جهادچی اف طریقاتچی حزان نحالت لوان بی از دخوازم پیشت تشتوانی ام بگیرن از نتیجی باوریه من اگر به باوریه کرده من نخابینن از ایجی وکوان والله این او درن جامعه از ایجارم جامعه بالشرف بالناموس بالتنه برا ولاد پرور و اولدار بن لیبانا ور ناکن اف خدا پر منافق işte حزب الله devama işte devama Hizbullah dema azwanid bejim kepahan kajbernayı Kura azur tüm bejim mu Kur'an ya hayat si salih من نمشكر من روجي قرد من زكاة الله والله بلاي من فترة الزام يوم چما دبیجه اگر تو نخوش بین تو روزیه بگیری روزه تقبوله تو نخوش بین اگر تو بندست بین و او زمانه که خود تعالی دایته و تجبو وی زمانی برخودره نکه و تو لدی وقت او کسی لدیجی وی زمانه تو لبر ویجی الپنجه دوان خود تعالی تقبول قبول نکه بشر قبول نکه تقبول نکه او زمان دوی مداته او حبولان مداته مشترگوت تو اوه قدری زانا تو کرده ای والله قدری زانا تو عربه تو فلیه تو مسلمانه تو آلمانه تو چه دامه قبوله ایوه شاگه خودی درکه او خود تعالی بوری وی جزا ای ماوی کردان نزانه خدا پر نزانه که فوچه حرام زادتیه چونکی باوری آوان به جنت و جهنمه به خدا و به پیغمبر تو نیه در روا دکن به کارتینن ای عرب به اخلاقی کرد به دوا خوار دوه لوی چولد مشه تشته پیس کت مجیوی به اخلاقی کرد لهبر دوه پیشته پشمان بود فی گناهالت شیطان به فلان شیطان لور آمده بود گناهالت دلتا و حفظت باوی تبی کوچک لایو کوچک از شیطان ما تشته نکد نای بیران ان نزانم نکدی بیران از بیران تشته وانی نابم از بروه که هوانو دوستو از دخل ناموساوان امی برجواندی بچوچکه امی جبو چاوا بیجیم یا جیرانه تا نباشه نه قدر زانا از جیران از تو جیرانه هبن از نباشم از به اخلاقم از نوالات پرورم از نوالات حزم یعنی از یکی براداییم صرف از جیرانه تمه صرف لاوه منو لاوه تا حواله هبدویه قیزا منو قیزا تا حواله هبدویه ام پرجی جیرانه هبن سلام علیکم جان جانان بیجن او شاشتیه من او ولاد از نوالات پرورتیه من او لهبرگله من از نباشم وانا چاوی خوشوانا را نگیره به نالت لطبه قدر زانا قیرات تکری قدر زانا اگر تو نه ولاد پرور به تو نه حواله منجی تو نه جیرانه سلاویل من نکه آمی وی چاقب سرکم امی وی چاقب وقت نتاو بسرکم لی از بالا خودم الو یا کره خاله من براستی ام چرا بکرده کره خاله من آتسان آتل میار ساتسان ساتل میار حوالو والله قصور نباشه اما اداره بکنو بالتورقو تبي اخلاقه بالتورقو تبي اخلاق دي سلاوي خالته بكشته باخلاق تره شما تلويد باريزه اجان ميت دولت بتشتري واني وتجويد باريزه bana ki masine
دسته مجوان آبه سلام و رز و حمه اون یکو بسر چاوی مراتنه هفیدار ما وقت خوش پم در باز کرد او از هفیدار روس اسرائیل ایرول شامجی قبل سر کبنه یا ربی و از چقدر کیف خوش ببم نه هنیک شما دی بیجی یا افغانی زانه چقدر آلیگر شر به شهید کردستان اشار حزناک متجیانا خوش جیده گیری هنگ دوین موری هنگ دوین گیری او قارنجه هیا متجیانا خوش جید بیل یکی نکریه لدما مثلا دبه دجمنه من از راز ور بیجم دجمنه من اون زانن کینه یک تنه نمینه سر وی جیهانه اگر از بیجم حیف و غبینت از ترس الراز بیجم یا برا خود تعالی جیم عفو بک الراز بیجم دلی مبان بشوت از ترسم بچوک مزن جن مر genç ihtiyar çima tsane wan hundre me raşkirne gazava me raşkirne gu merdan xwarin ya gu he tu naha derkevin kuçe ez war dibêjim vanek naha ser ekranê derkevin kuçe zêkîr bêje gu naxwe wê te nekuje he bi tenê bêje gu nexulan bi tenê vê gotê bêje nek tu pêd biz xwarin kirin pêd xwarin kirin tişkê din bi tenê bêje gu nexwe wê derxist silahê bê dig û berserê kir lê ême negotin gu nexwe gu bi me dan xwarin kirin neyse no ببینید خیلی خوشی است سلام رز و حمد شباب میخواهش مالا و هزار جاری آواز منت دارم باش بو ایشه کتلا باش بو الی از باورد کم پیامه وجه یعنی از پاشه تکم و شان از بخوینم شخوا پیامه و گرینگی هبنجی رزدار که رناس و خوشگاه شیرین برسوا ودن آنجی جمرد بیشن اگر ملهمبر وجی بیرستی کربن اگر ملهمبر وجی دنگی خوب بلند کربن اگر ملهمبر و مگوتنی نخوشی بکارانی بن از دی بنا خوش وقت خوازم راستیا مالا خوده از نه روزنامه بانکم از نه سیاست مدارم از نه سرروکه تو سازی و پارتیامه تو سیاسی فاقلته جی نخواندیه بتنه از جوامه از کردی که جریزه من جوامه بتنه صفاته من از هنرمندم خوازم ببیم هنرمند بلکه نه هنرمند جیبم جبروی که از درکبم حضورا و چند حب شیروی خواه که از فکرم از بود پار بلکم همو ابه جبروی که سویدارم از و نایشینم از سویدارم جی از تشت شاشی بیرتی لهم برو ناکل ببینید خیر و خوشیده سلام رز و حرمت مالا و حزاب جاری آبا اون هر بشی بهوارو بقیری